ego kaka Acacia love Yesu Kristo undira ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose ndagukunda cyane come on dawa Yesu byagiye mu ijuru wowe muremyi w'iyingabirano y'ubuzima dufise twebwe ubwoko bwawe ninaza mu buzima bwacu hezagirwa mu kubaho kwacu ahabwa icyubahiro kuko ni wowe dukesha ibyiza ni wowe dukesha uburaro n'uburamuko amakuru dufise nayo kwizerwa aratubwira ko dukunda aratubwira ko dushaka ko tuza kugusenga amakuru atubwira ko buri gitondo uhora urondeza uri karata ku mugisha wawe ukamubura turahari namba ari yacu nimba ari ukutamenya kwacu byo duteze igisuzuguriro cyo kutemera iki gicaniro cyacu cya saa 9 twitandukanije nabyo ku bw'amaraso ya Kristo tweze ibyaha n'ibyago byacu byose uri Imana uhora ukeye uri Imana uhora ukunda uri Imana uhora mu bushobozi dushoboze kubaho nk'uko ubishaka kugira duhabwe imigisha yagenewe ubwo bwoko bwo kubaha turaje gucana igicaniro cy'intava gishingiye ku kubaha kukumvira kugukunda no kudasuzugura ukuri kw'ijambo ryawe duhuje umutima turi ku mpande zine z'isi turasabye kwaguka no kwagukirwa turasabye gutunga no gutunganirwa turasabye urweze n'umunezero tukuramburiye ko amaboko tugaranzurire ku ibiganza byawe byerana iyi saa 9 ntitwahisemo kunezerwa n'uburiri bwacu twahisemo kubyuka gupfukamika amavi iyo umutima nayo umubiri ashikirwe si uko dukoze isoni gusumba abandi bose baryamye ahubwo nuko twasobanukiwe ko uba ufise umwete wo kukurondera nawe ugira umwete wo kumwiyereka ntidusuzuguritse gusumba abandi bakobwa ntiduteye isoni gusumba abandi basore ntitumaramaye gusumba abandi bakenyeje ntiduteterewe gusumba abandi batware ahubwo papa nuko twasobanukiwe ko
uyu mutima dufise wo kubyuka ku gusenga, uyu mutima dufise wo gucana igicaniro tukubaka uruhimbi rwawe rweranda kuwutubyariza umusaruro. Duhe umusaruro mu byo tugusaba, udutandukanye n'ibisuzuguro by'ubwoko bwose. Duhe umusaruro mu byo tugusaba, udukure ku inyatsi z'ubwoko bwose. Dutandukanye n'uburwayi butandukanye, duteturure, udutandukanye n'umwuka w'ubugumba. Icaniro turacanse, akagaye turakanse, umugayo turawanse, imibabaro twitandukanije nayo. None ko ufise stock iri mu iminezero, turahungabana kubera iki? None ko ufise stock iri mu ibyiza dukeneye, turahungabana kubera iki? None ko ufise intandaro y'agahimbare, turatuntura kubera iki? Turi imbere yawe nk'ubwoko ukunda cyane. Nituje mu izina ryacu, nta nuko tuje mu izina y'uwundi muntu n'umwe akomeye. Tuje kugusengera mu izina ry'umwana wawe, niwe mwami wacu, niwe mukiza wacu, niwe mucunguzi w'ubugingo bwacu. Imishaha yacu nishimishwe n'ibitangazo ugiye kudukorera, imibabaro yacu nihunga iminezero kuko iri proche done. Turitandukanije n'icyitwa inabi kuko twarasobanukiwe ko ari cyo kiduteza akavuyo. Mwuka w'ubugome turawasa, amashetani duteza ibyankiro turayasa, ibisuzuguro by'ubwoko bwose turabyasa, agahinda turakasa, agahimbare nigashwara imitima yacu. Ubuzima ari Kristo turabwakiriye, nibuze twibanire nabwo. Hari igicaniro tuje gucana, ni igicaniro cy'amasengesho aduhuza n'imigisha y'ubwoko bwose. Yesaya saa 9 ni igicaniro kidutandukanye n'icyitwa ibyonyi, ibyankiro, imivumo. Ni igicaniro gitwikurura igicu cyari gitwikiriye ubuzima bwacu, bikanka ko duhagarika ibirenge byacu mu migisha twasezeraniwe, bikanka nuko ibiganza byacu bikabakaba imigisha twagenewe nk'ubwoko bwa rudasumbwa. None amaraso ya Kristo natweze rwose, ububasha bwo mu ijuru budutwikire, inganji y'Imana yamamare muri twebwe, mu mvugo zacu, mu nyambaro zacu, mu ndabo zacu, mu ngendo zacu. Amaraso ya Kristo natuvuganire, amaraso ya Kristo nadukorera ibitangaza. Ingabirano za mutima mweranda zitera iteka kandi zitetura ubuzima bwacu. Mu izina rya Yesu Kristo duhabwa umugisha w'ubwoko bwose. Kandi mutima mweranda aza dutandukanye n'icyitwa umubabaro, aduhuze n'icyitwa umunezero, tugaburirwe mu isi y'umwuka, dutetururwe mu isi y'ibigaragara. Amen. Amen. Amina. Haleluya. Tugire Kristo. Muraguwe neza, ububasha bwa mushobora byose bube kandi bukorere mu buzima bwacu, duhabwe umugisha no mu guhiza mu izina rya Yesu Kristo. Ndabakeje, ndabateye intege, kandi ndababwiye ko mwahisemo neza. Kimwe mu bintu muri ko murakora kuri iyi si mutazicuza ko haba muri ubu buzima no mu buzima buzokurikira, ni gukunda ijambo ry'Imana, ni kugendana n'Imana mukore ku ijambo ryayo, ni kuyoborwa n'umwuka w'Imana. Tuganire ku bibazo bimwe bimwe mugenda mubaza kugira ngo bidufashe gusozera neza uko kwezi kwa11, ukwezi kukuzurirwa ibyacu byapfuye, ibyacu byaboze, tukagirane tukaba mu bitangaza twagenewe, indoto zacu zigashika.
ibi rero bije kudufasha kwinjira icese muri uku kwezi kwa 12 kudahangumva kubudahangarwa kumenyene ko gusobanganya bamaze umva abashaka gusobanganya ubuzima bwacu akaba ari bo basobekwa. Niwo mugisha wo kwa Benoni witwa Benyamin. Rakeri yamwise izina kubera umubabaro n'urupfu rumusugereje. Mugasara avuga ati napfuye nagukunda. Benoni we nakumara gahinda aritwa Gahimbara aritwa Munezero aritwa Mugisha. Aho dutsinda basi tukabatsindira mu kibanza bagomba kudutsindira. Aro bakobwa mwe bahungu bashingana bapfasa mwese mu cyubahiro ciwe batware batwagwa barundi kazi inshuti nzimana mwebwe mwese musagakiza gashingiye kukuri ku ijambo ry'Imana kadashingiye ku mwuka w'idini. Mukomere cyane, Kristo ni muzima kandi agira neza byose, ariteguriye kudutabara mu makuba y'ubwoko bwose, aduhembure kuko azi kugira neza byose. Ni Mariko kanga 7:37b. Twongere dushimire Imana ko turi bazima. Umukristo yavuze ngo amahoro y'umukama bane namwe. Hama jewe nashaka musengere fise ikibazo c'inyatsi. Umugisha ndawubonesha amaso ariko karangira utashikiriye. Ndavuga nko kuronka akazi bikanka ku munota wa nyuma, umusore akandondera mbona umengo ari mubo nifuza ageze ko ndemera nisanga atakimvugisha neza, araba kutagara kuko yankageze ko wemera. Nazi impamvu nashaka musengere kubera ari hibyo nariko nkurikirana nabyo nyene byoshobora kumviramo akazi Imana yugurura inzira byo bicemo. Ariko kandi aravuga ngo byo bisigura ko hari ibyase. Ariko kandi ndafise n'umutwaro uwukuronka umusore uwukuri kuko abaza bose nisanga arabanesha umwanya gusa. Mungira inama y'icyo nakora mwarahize gihe ibyo bagutesha umwanya byose batagenda bagusambanije. Ntuzokwigere wirekura imbere y'umusore mu gihe cyane uboza umaze kubona yuko hari amahirwe iyo kurongorwa uriko uratakaza canke uwo muvumo hari kuri wowe no ku gisokoro cawe. Biravuga ngo iyo umaze kubengwa ciye kubenga rimwe kabiri. Nukuvuga iki? Ubundi byonyi byose inyatsi z'ubwoko bwose turazikugwa ko niki. Narababwiye ko mukwiye gucana igicaniro c'intava ukabwira Imana uti numva urugo, mukabiba mwisi bitagaragara no mwisi bigaragara, mukabiba mwisi bitagaragara mu masengesho yanyu, mukabiba mwisi yibigaragara mukugira igicaniro. Kuko igicaniro imisi yose kigizwe n'ibintu bitatu. Igicaniro kigizwe n'umuriro kubyukuri n'Imana, no kuvuga mutima mwana akorera muri twebwe, kikagirwa n'ingwe n'amasengesho yacu ibyiza, donc ibyukwizera ibyukumenya Imana ko ari igitangaza yakoze kandi nawe ushobora kubigukorera. Ya majambo mazima ashingiye ku kuri kwa Bibiliya nibyo byabaye kuri Kalebu. Icya gatatu niki amwese murasobewe ni umubavu mota neza nikimatsi nta gicaniro cy'umukama kitagira ikimatsi. Namwe ubwanyu mucana mugizene mugira mushire ku inkono mucana mugizene mugira mwirukana isazi kunka. Kandi isazi zisigura imyuka mibi, amadayimoni, inyatsi, imibabaro, gahinda, gacinyitso, ibitutwa, inyatsi, isazi. Impamvu y'inyatsi ibitutwa, impamvu y'inyatsi, isazi, inyatsi. Sigwa kugo mugira ngo urumva ko Yakobo yigeze kwitodombora avuga ngo nari hafi yo kujebuka, ngo nari ngeze umukunzi wanje aragenda. Ubundi iyo uhora ubona uvise inyatsi ndakibona singifata, sibyo ndagifata sindakigumya ngo cemere. Iyo uhora ubona ugumana izo nyatsi biba bisabwa kucana igicaniro cy'ukwimira ibitutwa n'isazi, biba bisabwa kucana igicaniro c'intava, biba bisabwa kucanira igicaniro mukama kikaguhuza n'ubugome bwiwe, ububasha bwiwe, ubudangaga bwiwe. Bisaba kuvavana no gufinata.
abakristo benshi barafinase biremera, abakristo benshi barafinase birakunda, abakristo benshi barafinase bija mu ngiro. Ucana igicaniro cy'umukama birasaba ko iruhande y'ukuri umukatolika, iruhande y'ukuri umupentekote, iruhande y'ukuri umuhoshe urumwangikanuriki, gira ahantu wiyubakiye mwishiye mwuga uvuga utanu ndahakura ukuri kw'ijambo ry'Imana kunkiza kandi kumpuza buri munsi. Aho ni wagukura kw'ibyonyi, kandi ibyo ni ibyonyi ufise bengera ugeze mu mugisha bikaguteza ikibengero, bikaguteza icankiro, bikaguteza igisuzuguro, bikaguteza umunaniro, bikaguteza muri ico gihe ibintu bikubako n'igiki. Birasaba kuvima ukavuga uti none se ko hari ibyo nakoze bikanga, ko hari ibyo nagerageje bikanga, Imana irashaka kwikira kugira ngo burungeragereshe kimwe muri 10. Uravuga ngo ko ngira umunyeshure ko ngizena, Imana nagira mbabwiza ukuri muzokwige ko no mu bunyeshure bwanyu nimufise byose bihagije kandi bamurondera kugira byose bihagije. Ugipfumbatishwa imbere y'uko ronka gusongora inzana yo kugura ubumayodobe nabo kugura ubutope, banza ubwira Imana ati nkura kwinyazi ibyo nkora byose bibi by'agaciro. Niba guha ibihumbi 10 bishoboka ko wifunga n'ifana ukanwa amazi, ukifunga ikiyeru ukanwa ifana, ukabwira Imana ati ndashaka gutunga, ndashaka kuzoha abandi, mugerageresheje iki kimwe muri 10. Nta kintu kiba gutica 10 nikiba gitoka nikiba kinini, kubera kiciruka n'ibyonyi. Hari igihuba warozwe, hari igihuba wavumwe kutazigera utunganirwa, kutazigera utekanirwa. Ikimutarakimenya ikirere ciza ku buzima bwanyu bizokegubagora ingene mucuguruza. Niyo mpamvu ndakibaganiriye ko muri iri zama. Niyo mpamvu nkibaganiriye ko muri uyu mwanya. Ubundi guhusha umugisha, guhusha amahirwe yawe n'umuvumo. Nimwige kubana n'Imana mu buryo bwose. Baravuze ngo musenge ubudasiba, kandi mwige nanjye mugira umwete wo kusengera kugira ngo ngire umwete wo kumenyesha inkuru nziza mbere y'imbohe. Bundi abakristo nitwigeze tuba imbohe y'itegeko ry'Imana, twabaye imbohe y'itegeko ry'idini. Niyo mpamvu umugisha ugaraga ukabaka. Mwamaze ko abakristo benshi muzoja mu ijuru nk'abacitse ku icumu, kandi Imana itabishaka yashaka hageze mudakenyutse, mutagowe, mudatubitse uwavuwe, munezerewe. Abari muzogenda bari hamwe mutavuga ndapfuye musikaye murabirya mwabangushimu, hamwe mudahekanyisike zamenyo. Ntabwo muvuga muti igihe kirageze n'iki nyene. Igihe cyarika ububasha bw'Imana bukorera ku buzima bwanje. Igihe cyarika y'impuhwe z'Imana zikorera kuri jewe. Basi none rero ukugwe k'uwo muvumo, ukugwe kw'ico gisuzuguriro, ukugwe kwako gahinda, ukugwe kwako gacinyizo, mu izina rya Yesu Kristo uhabwa umugisha n'umugwiza. Irindi citwa iconyi cyose, urindi citwa agahinda cyose, mukubaha itegeko ry'Imana, mukugenda uciye bugufi. Nta n'ikindi Imana igusaba. Niko Mishe 6:8 havuga, kugendana n'Imana uciye bugufi rwose. Ubundi reka mbabwire iryo jambo mvuze ngo iyo hageze kongera mu mugisha bananguye kwangirika, bananguye gusuzugurika, bananguye kugirana. Ibi bintu birasigura iki? Ibintu birasigura ngo ugiye kuraba mu gitabo cyo guharura mu kigabane cya 14, Imana yizigeze kuvuga ngo umviriza umurongo wa 20 ubona umuvumo witandukanye nawe, kandi twese twitandukanye nayo. Mu igitabo cyo guharura cyane iharura 14:20 ngo Mukama avuga ati nagize ikigongwe nk'uko wabisake. Urumva kudawera mugura ababara, sibyo? Kandi urakomeza ugahura n'andi mahirwe, akava umusoro umwe hakaza uwundi. Ni kuvuga uri mu mbabazi z'Imana, muganura mu migisha y'Imana. Mutandukanye imbabazi n'imigisha. Imbabazi zizanana mu ibwirizwa ry'Imana, ibyo warenze ugasaba imbabazi ukazihabwa. Ariko
ariko umugisha uzanana mu itegeko ry'Imana. Kumvira itegeko ry'Imana ugahabwa imigisha yose igaragara. Ngo Mukama avuga ati nagize ikigongwe nk'uko wabisabye. Ubu ni musari yabasabiye. Bisigura ko itegeko ry'Imana rishobora kukurenganura mu gihe wagize intege nke, kandi nawe ukubahuka ukatura ko Imana igira neza intege nke ukitandukanya nazo. Ngo ariko ni ukuri ko ndi muzima, kandi ubu ni nazo bw'Umukama bukaba bwuzuye isi yose, kubera ko abo bantu babonye ubu ni nazo bwanje n'ibimenyetso byanje bihambaye nakoreye mu Misiri no mu Bugaragu, kandi bakangeza incuro 10 zose, bakaba batumvira ijwi ryanje, ntibazobona igihugu nemereye basekuru bawo nshize ko n'indahiro, kandi nabo bose bankengera ntibazokibona. Igihugu c'isezerano niki? Nuko uba umukobwa mugeze mu bigero ukagira igikundiro, ukeregwa, ugakundwa, ukaja mu rugo kandi ukagwerera. Isezerano ry'emera basokuru niki? Nuko usenga ugahabwa imigisha y'abasenga bose. Ariko bangaye musenga mugahorana inyatsi, mugahorana imibabaro, mugahorana ibyangiro. Sindiko bashinyaguriza ngo mwabengeye iwanyu, ngo mwabaye ingumba, ngo mwabaye iki. No. Mugabo bangaye musangira, muvuga n'ibisoma mwishengera, muvuga mufise ibisuzuguro, mufise ibyangira, mufise ubukene, mufise ubutindi. None mwibaza ko ibyo bisabisha ari by'Imana yadutumye? Hari ubundi buryo bwo gusenga ugakugwa kw'iminaniro, imivumo n'imikoshi, ugahindurirwa izina, ugahindurirwa amateka. Nubuwe Imana yakubwiye ngo ni Imana y'ubuni nazwe. Yirahiye kubera iki? Kubera ivuze ngo bangerageje incuro 10. Imana yari igiye kwica, nubwo izo incuro 10 bayigerageza, yagerageza kubihanganira kabaho umugisha. Mugabo nabo ntibabibone ngo bayegere burundu ijana kwicana. Imana irababara. Imana iratonora. Imana igira agahinda. Imana igira umubabaro. Tugire Kristo. Ngo kubera ko abo bantu babonye ubu ni nazo bwanje n'ibimenyetso byanje bihambaye nakoreye mu Misiri no mu Bugaragu, ubundi by'Imana yakoreye basokuru. Nambura umukobwa ukabuzi ko yashingiye Estera mu banyamahanga ikamutora mu bandi bakobwa, cyasumbye ubundi bwiza n'igikundira Imana yamusizeko. Namuzi ko abakobwa ba Serofate batoranye bakabibihangange. Namuzi ko umukobwa ariko Namani yakoze ibyineza karanga amateka muri Israel, Imana ikamutara kandi agahabwa promotion ari mu nzu kwa Namani. Namuzi ko Abigail yubasha Imana nakibasha. Namuzi ko Agayi yasenze Imana ya Burayimu yatawe na Burayimu nyene, Imana ikamutora ikamutera iteka kandi ikamukora igisuzuguro cy'uko ari yabyaye akabyara ari incoreke kandi ni wabo mu Misiri batamwakira. Korera mu mateka y'iby'Imana yakoze. Namuzi ko umunyasamariya kazi yari indaya, Kristo akamusanga akamugira uwivuga butuma akamuha igikundiro cyavuye ngira nabigishwa ba Yesu Kristo si bose bakirose. Utanga bwa Maria Madalena burarenze. Namuzi ko Kristo mu kuzura abapfuye yavuze ngo Lazaro yapfuye arasinziriye, menya ko bigeragezo urimo ari byo kuguhumura amaso. Avuga ngo sinabwiye ko nimwizera mujya kubona ubuni nazo bw'Imana, izera Imana. Aheza arasenga ngo ndagushimiye ko nyumviye n'ubugiye kunyumvira, izere Kristo mu ijambo ryiwe. Ibyo Kalebu na Yozuwe bakoze muri kigabano uzosoma amateka barabikora. Maze bamaze kubikora icyabaye n'igiki? Bamaze kubikora Imana basezerana imigisha itarobanuye, imigisha yuzuye ko aho batase hose bazohahabwa. Wowe igihe cy'uko kwinjiye mu migisha
wangiritse ubutaha ubusunzuguritse ikimenyetso cy'uko ubudangarwa bw'Imana ubwirabiramwo wenyine uko usukure ukomeze ntiwamenya ko Imana ushobora no kuvisa umuvumo ukawukugwako nuko uyubashe utayijyajyanije kandi watuye ko Kristo ari umwami ari umukiza ko Imana ari yamuzuye mu bapfuye nawe ushobora kukuzura ikagukura kwicana ikagushira kw'igikundiro ikagukura ku mubabaro ikagushira ku munezero ari n'amajambo ari mu Baromani mu kigabane c'icumi. Nico dusabwa nk'ubwoko bw'Imana, nico dusabwa ngo duhabwe ubudahangarwa. Bibiliya irambwira ngo batumvirije Imana kandi bakayigerageza incuro 10 zose ngo ntibazobona igihugu nemereye basekuru babo nshize ko n'indahiro kandi nabo bose bankengera ntibazokibona. Sibyo, reka gukengera Imana, reka kugerageza Imana, ubaha Imana bitarakunda kugira ngo ejo ibigushoboze bikunde. Ariko umusabyi wanje Karebu we kubera ko yagize ubundi mutima kandi akaba yankurikiye atiziganya nzomwinjiza muri ico gihugu yamaze kujamo urubyaro rwiwe ruzogirane ruzogitorana ko Abamaleki n'Abakanahani baba mu kiyaya murahazibukire mugende mu bugaragwa muciye mu nzira yo ku kiyaga c'urufunzo. Ku kiyaga c'urufunzo ni hehe? Ni hahandi tunanirirwa ariko Imana ikahabika ibanga ry'ubuzima bwacu ikaduhuza n'abatayizeye igomba kubanyaga umugisha ikababitsa inzoya bakaturerera mwisho tukazotabagwa ku bwabo. Ni muzi ubuhanuzi bukomoka muri Musa. Ni hahandi turonkera itegeko ry'Uwiteka tukaronka no kugenera igirane riterekwa mu mitima yacu. Akiri itegeko ry'Umukama avuga ngo nugire umwete wo gusenga, nugire umwete wo kumva no kumvira amategeko ndagushinze imigisha yose izokuzako kandi nutagira uwo mwete imivumo yose izokuzako. Irukana imivumo, irukana imikoshi, irukana inyatsi mu kugirane mu gufata ubuzima bwawe bwa buri munsi mu gatondo kibyuka yoboza Imana inzira. Ubwo Imana tumusore tuja guhura nubona ndamugomwe nawe umugomwe uje kumuhuma umungabira mbere umugabo tuzokugirira igicaniro mu rugo rwawe. Kandi ifise abasore bakeneye abagore biyubashe, ifise n'abakobwa bakeneye abasore biyubashe. None bibonanira gute kwibahuza? Nuko mutarayigirira icizere. Mushaka Imana ikorere mu bigaragara nayo ikorera mu bitagaragara, yigirira icizere kwigushoboza nk'uko Karebu egaye ngo baravuze ngo Abanaki ngo twabonye botumira nk'imitsima ngo twari nk'inzige. Karebu aravuga ngo yango se kokoko dushingiye ku by'Imana yakoreye mu Misiri ati batugabiye twabamiragura nyabona nk'imitsima. Ega si ukuvuga ko ibyo bavuze batabibonye Abanaki bari bakomeye. Mugabo ibitangaza Imana yari yabakoreye muri Misiri byari bihagaje. Kubona uriyo wibona uri umukobwa kandi muzima menya yuko hariho n'umusore yakugenewe. Ico ni gitangaza ko hariho umwasamiwe indarimwe, hariho mwavukiye rimwe, hariho mwiganye bahwereye canke bagize indi mibabaro batakimenya no kurondeza ku Mana. Siko none rero cana igicaniro cinava ugicana gute? Ubundi gucana igicaniro ni kubika mu mutima wawe icyo Imana yakoze ukizera ko izogukorera n'ikindi. Uyu munsi nico ngomba kidufashe kuguruza ikirere ciza ku buzima bwacu. Ubundi iyo wizereye Imana mu byo yakoze ukizerera Imana mu bitangaza yakoreye abandi ahambere aho, sindi kubahenda igakorera n'ibindi bitangaza birenze. Igukora n'ibindi bitangaza bivunagura imitima y'abasi babo. Ibyo bisokuru mwiyabira, ayo makarande mwiyabira, iyo mivumo, iyo mikoshi, iyo minaniro bikuzeho iki kubaha Imana. Gucana igicaniro c'Umukama abakobwa beza Imana irabakeneye bayiririmbire bayisenge bambarira ubukobwa bwabo bwiza uburundikazi bwiyubashe. Mubona bambaye ubugwegwe namwe ngo niho noronka koyoko niho bombona. Hari abahungu biyubashe badakeneye ibyadumiwe ko nisanze.
Mbona basongoye inzara ngo barerewe mutaza agahinda barana mu mitima yabo. Hari abahungu bazi umuvumo wa Nebukadinezari ashungunurwa akagenda kugirane kugorerwa mu ishamba kandi yari umwami. Ndabasabye mu izina rya Yesu Kristo, mwiyubare, mwiyubake. Iyo wizereye mu by'Imana yakoze hambere, ukizera mu itegeko rya rudasumbwa, ukayoboresha Imana inzira kandi ukagenda nayo uciye bugufi rwose, Imana niraba imyaka yawe iguhuza n'ubudahangarwa bwayo. None rero bihabwe natwe turabyakiriye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Nta kindi, menya ko Imana yakoze ibitangaza ikabikorera Gayi, ikabikorera Sara. Sara yari afise umuvumo wo mu gisokuru ngo umugabo wese amurongoye yaca wera. Ajye umva yamukoye yagizene, ntiyarakanye inzabu ntiyarakanye ifeza, no, ntiyarashomereye, no, kuko hari ikinege cy'umwami. Mugakumba Imana yari yamusize, n'Imana yari yabikoze imushyiramo iyo shetani yica abagabo baje kumurongora. Imubikiye umuhungu yitwa Tobito, kubera se Tobiya yari yarasenze namurongera umugisha ugaragara. Imana ikavuga ati umuhungu wawe ko wasenze neza sinzomuteza agahinda, nzomugomera ko imigisha y'ubwoko bwose yo muri iki gihugu azoba umwami mu gishimbo cyawe. Nico gituma umwami yabyaye ikinege gusa. Sara yari yarihebye. Ndakubwira isengesho yagize nawe uje kurigira. Tobito, abakobwa mwese mwangiritse, abahungu abaruhijwe n'ubuzima, isengesho rya Sara. Sara saba Imana. Ni muri Tobito mugabo Bibiliya zo mu telefone nta kirimo iki gitabo. Ni muri Tobito ikigabane cya 3 umurongo wa 11 reka ndalibasomere sindarisigura. Ngo muri ako kanya nyene aramvura amaboko ayerekeza ku idirisha, arasenga avuga ati uragahezagirwa Mana y'imbabazi, kandi n'izina ryawe riragahezagirwa imyaka yose. Umukobwa asenze isengesho, mwibaza afise ikibazo ikihe? Afise ikibazo cy'uko yasuzuguritse. Murumva ko asenze ashimira Imana, sibyo? Mugabo yarasuzuguritse, abagabo bose bakaguma bahwera. Abantu bavuga ati ni shetani n'inzigo. Yagaze ku rwego umviriza, ubagera ku rwego ngo kuri iyo musi nyene birashika Sara umukobwa waraguwere Kibatana mu Bumedi atukwa n'umwe mu ncoreke za se wiwe. Yamuhora ko yari yarashingiwe ku bagabo 7, maze shetani mbi yitwa Asimode ikaza irabica batararangurana nawe amabanga yabubatse nk'uko bigirirwa abagore. Umukobwa Sara yarasuzuguritse gusumba umukobwa atanze umutwaro. Kubera iki? Wewe bamubengera mu ibanga atarana ba president wabo. Mugabo wewe baraza bakarya bakanwa bakamukwa, bikarangira wa mugabo ahambwe nuko ibyo kurya bariye kuri dote yiwe babitwaye muri toilette, agapfira imbere y'umugore. Umugabo umwe, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uyo ncoreke yamubwira iti ni we wica abagabo bawe, yagirijwe ubwicanyi ko ari wabanigira mu buriri. Ngwera umaze gushingirwa ku bagabo 7, none muri bo nta numwe witirirwa. Ngo ni kuki udukubita duhora abagabo bawe bapfuye? Bisigura ko Sara yarageze igihe akagira inzigo, akagira ishara, akagira umubabaro, akaja gutukagura incoreke ziwe. Abandi bagore murabye nka Rakele, mukaraba nka Leya, bagore ba Yakobo, iyo abonye Rakele atabyaye yaciye akira incoreke yiwe akayiha Yakobo, kuko naho Rakele yari ingumba, Yakobo yari ahari. Mugabo Sara wewe siningumba zisanzwe, sinibugumba busanzwe, ahubwo n'umugabo wiwe n'uguhwerera hwereye. Ubu muvumo biramenyekana mu Bumedi bwose. Sara arababara aja gutukagura. We yarazi ko ataca yagirizwa, yarazi ko ataroga aticana, arikeka atingira n'incoreke zibikora. None ko atamusaza we atamwene wabo, ko atase wabo, yikeka incoreke ziwe.
hari igihe tuza dupfa urupfu n'imvane bikajyana. Ngo n'abagenzi twagendanye ngo n'uwo twaryamanye ubwa mbere ni koko kuba mwaryamanye ubwa mbere ashobora kugukoza isoni akaguteza icaniro agahora ateza impanuka abangu baza kukuresha, cyangwa kwa kuntu utamwikuyemo yaguye mu kiye ukagumana umubabaro wiwe ukaguma umubona mu ndoto agaca atangira umwuka ukaza kugwanya babango baza gukoresha. Ariko ibyo ntibihagije, sibyo? Ngo nubahambye umviriza nshoreke yasange nimubwire ubu n'umukobwa w'umwamikazi, ngo nubahambye ntukigere ubona umuhungu cyangwa umukobwa uvyaye amututse ubugumba no gukenyuka. Ngo kuri uyo munsi yuzura agahinda Sara mu mutima ararira. Hari urumva iruhande kubura abagabo n'inshoreke biramututse iramusuzuguye, iramubwira turagapfuta byayo uragapfuta asuye no kurongoko ntuzokigera uronka umwana w'umuhungu. Kuri uyo munsi agira agahinda ararira, ngo araheza aduga mu cumba ca se kiri hejuru ashaka kwimanika. Hanyuma ariyumvira avuga ati nirikabe ko botuka dawe bamubwira bati wari ufise umukobwa w'ikinege wakunda cane none yarimanitse abitewe n'ibyago. No kuvuga ko yigisuzuguro ku muryango acegeretse ko wenyene. Banza uce bugufi ureke ko urupfu n'imfane bijana uzube wewe, ntuvuge ngo abarozi ngw'ikinike ubundi twirukana abarozi tuzibira ibyanzo cyangwa ibihengeri abarozi baziramwo. Mugora twatura amaraso ya Kristo tukihana ibyaha byose kandi tukitandukanya n'ubugome, tukizera Imana mu ijambo ryayo kandi tukizera ibitangaza ikora ku buryo bw'umwihariko, tukareka kuyijyajyanya mu byiduhaye tukayisubiriza mu nkoko n'umutima ukunze n'ibiganza bitonganutse. Ngo nobashungururiye ikuzimu dawe mu busaza bwiwe yuzuye intuntu yase kubabaza se yamubyaye. Ubaha so amategeko 5 cyangwa ibyagezwe 5 na nyoko ubone kurambira mu gihugu witeka yaguhaye gutunganiramo. Ngo byomera byo ni ukutimanika ahubwo ngira saba umukama nipfire simbe ncumva nuko mu buzima bwanje. Byumvikana ko hari urupfu rwagenewe intungane, hari urupfu rwagenewe abubaha Imana, ni rwahisemwo urupfu rwagenewe abubaha Imana. Uyu munsi mwisi y'umwuka bigaragaza ko ari kwa kwirinda icyaha, ntucumurira abandi bariko baracumura, ntugokera abandi bariko baragoka, ntiwiheburira abandi bafitiye ubwoba. Ureme ubaka icyizere muri wewe. Pawulo Abatesalonika 1:5 mubarogamire yandike abakristo b'Abatesalonika 1:5 umurongo wa 10 rwavuze ngo musenge ubudasiba kandi mugira umwete wo kugirana ukuzamura amashimwe muyazamurira Imana kandi nacagiye ugishonje wizere ko yagaburiye abandi, wizere ko yateturuye Isahaki nawe ushobora kuguteturura. Muni wari wacazamurira isengesho ngo muri ako kanya nyene akivuruganya ibitekerezo byiwe. Umugabo yitwa Yakobo yigeze kuvuruganya ibitekerezo byiwe, izina Yakobo ryaramuhamye akagumana ibivumo, imikoshi, ukwibwa, kunyanganywa, ukurenganya. Inshuro 10 zose amaze kurenganya, sinzi inshuro maze kubengwa n'inshuro maze kunyagwa imigisha ukagira inyatsi cyangwa inshuro ugendana amagara make, inshuro ugira uruhombo. Ariko ngo yariyombye ajabutsa abagore biwe n'amatongo yiwe, ngo aragaruka mu gitara ca Yaboti aganira n'Imana. Umareka araza baranigana amuhindura izina amuvuga ati ntuzongera kwitwa Yakobo ukundi. Umuvumo yaravise ryari izina onyanagira igikundiro Ezawu azotanaye n'ingabo 400 ahambira ati mwana wa mama ntaco wamafise byose genda wigarurira ku karere. Yarafize ubwo bwuko agiye guhura na mwene wabo, yanateguye ko aje kumuha abagore bose akamunjoreke zose akamuhiki akamuha amatungo akagira iki mugaba mureke ntamwice. Ahambira ati byawe ndabikoze ko Imana yarambetsa ki agira igikundiro. Sara nawe aravuze ngo icoma kabari wowe unyicira basi. Imana ziduteze ikavuga ati murarushe ngwino mu bugingo bwawe ntibutakare, ariko niyahuye ubugingo bwanje bwotakara. Imana iravuga ngo ko amaze kuzimbera nje nukiyaguye. Dawudi Imana yarigeze gukora ikosa Dawudi, Imana ati Dawudi wasuye gukora amakosa nkayo. Avuga ati sawa mu bihano 3, icyambere kijanye no mubiri gira inzara, ndaguteze kigoyi iminsi 3 yonyene, abene guga abanyisraeli bapfe nutashikirwa nta kibazo. Dawudi atoya ikigoyi ndacase. Imana ambwira ati sawa ndaguteza intambara, Abafilisiti bagutere sibyo, Abanyedomu bagutere sibyo, Abamowabu bagutere, Abahamoni bagutere, ngiye singutabara urigwanira. Ndavuga ati kuko nigwaniye ntotsinda n'intambara ndayase nkota ndayase.
iravuga ati sawa aho niki iravuga ati sawa ndaguteza iki ndaguteza iki ingwara icyoherezo ikiza Dawudi aravuga ati nukuri Imana ibyo bihano byose uko ari bitatu reka nkwiganire ndakubwire ko ibyo nakoze ari intege nke zanje kuko namawe mu byari we yasamiye abanje kwemera ukuri kwivuka ryiwe ku buzima bwiwe niyagaze ko n'umukatolika w'umene wa mukatolika mene wa mupentekote mene ntiyirasi idini ntiyirasi ibukiro navukiye muri Sunday school yemeye intege nke ziwe avuga ati yamara nimba intege nke zanje mawe ubizi ko mu byari wasamiye nimba zisumbwa navuze bisumba zirutwa pana biruta zirutwa nimba bazizawe no kuvuga nimba bazizawe ziri hasi ari dukeye gusumba ibi byaha byanje nimba uburemere bw'urukundo rwawe uremere bw'impuhwe byawe byaheze bisumbwa n'ibi byaha nakoze Mana ntakundi nunyicire ngwe wawe sinja kugwa mu minwe y'umuntu n'umwe sinja gupfa nanabi nyice kandi ubwoko bwawe bureke nije nacumuye mugabo yisobanuka Imana ati nkunda abantu nkawe shaka abantu bafise umutima nk'uwo mbonye umuntu afise umutima nk'uwo shaka mutima utihagararako mutima utidadira mutima umenye impuhwe z'Imana mutima umenye urukundo rw'Imana Sara arabyatura ngo ubu rero mpindukiriye iwawe Mukama kandi ni wowe nerekeje ka maso yanje icyo amaso yacu abona aya maso abona ndashaje ndi mugufi mfise uruherehere mfise ubwirabure ugatangura kuja kwibuka ugatangura kurondera gusambana ngo urondere mukorogoto urumva mukorogoshore niko tuyita ukagomba kwihindura ibintu nawe nturi umuzirazuba cyo hari gihe uzagerikira akacu gukorera ku izuba gatangura ukamyoka ibi ngabirira burabira tukura birera ugasigara ufise amara nk'ayimparage amabara nk'ayimparage wihoye kubwirabure bwawe ko aricyo gikundiro cyawe niyo karite yawe niyo qualification yawe nibwo budahangarwa bw'Imana muri wewe melanine uzokora iki ngo uyomore uyikure muri wewe melanine uzokora iki ngo uyomore uyikure muri wewe nusanga wisize amavuta keretse ufise allergique nangane sengi kuveko kwari ubuzima mubwirizwa kwitegurira Imana iyo tubwira ingene izo dukizi tubwati raba soko Ibrahimu na Sangene amabuye ibingo by'amabuye nababaza kuyemo uri iki wowe uzokora ku buryo Imana ishaka kuguha umugisha ubanje kuja kwanama ku musozi natangajwe n'umugisha Imana yahaye umugisha Imana yahaye Mungu yitwa Yefuta umugabo yitwa Yefuta mu gitabo cy'abacamanza 11 uko yari yavutse ari kibyago baramuta baramwirukana aragenda uko yagiye bumva ingene yubatse igisirikari yari kandi yajanye n'abantu b'amadeni abantu b'abanywarumogi ahujye kwa Dawudi ngo maze abahamoni baramutera baratera biwawe ngo mva ingene yakomeye baje kumusaba ko yoza kubagwanirira ngo arabasezeranisha ati nimumbwire ko n'insinda muzoca mungira umutware wanya tego turabigusezeraniye wajaja gupfuka mabwira Imana iti kizoseruka mwirembo bwa mbere ko usanganira natsinze nzokigushikanira kibi gitambo cawe ndabapfinze mwe muri ko muri imiri gicaniro c'Imana yafise umukobwa umwe wikinege Bibiliya ni namuvugitse umukobwa yumva sari karivuga intsinzi icyakoze nigikagenda gusanganira se sabonagiza gahinda ati mukobwa wanje habuze n'inyamaswa n'indogobwa araburiki ariko nawe yarazi ko indogobwa n'inyamaswa ari byo biza kumusanganira hari ahantu dutakariza ubwenge hari kandi nitubura ubwenge Imana iratureka tudiwe n'urupfu hari ahantu dutakariza ubwenge kwera imibabaro gisoko urukibi imivumo imikoshi ivuka ryacu Yefuta wari yasezeranye nabi Imana iricecekera reka gusezerana Imana ndapfuye ndagibyo watuye bikubako byo watuye ni wewe byo wizeye ni byo wewe Yefuta cyabaye n'ingiki Yefuta Imana iramwihweza ndavuga ati Yefuta wanje
reka nicecekere ndabikoze ubwenge. Akibona umukobwa we waje atamazi, yari yasezeranye n'Imana ko izoza kumusanganira arico azoyiha. Nibuka ko Imana yari yaramaze kuvuga ngo keretse umunyamowabu asenga Kemoshi nibo bonyine batanga abana babo kwibimazi. Umuntu yari gutanga kwikimazi kuko byari byabaye guhera kuri Iburahimu. Yefuta n'uwo mu gihe cy'abacamanza ni hagati ya Yozuwe nande na Samuel wa mbere. Mu gihe Israeli yabaho mu burushi kubera Yozuwe atamutumwa atamuntu asigaye ahagarariye Imana yasize. Yarigira yavuze ati mw'abantu b'intagondwa mwe mwebwe ninde yo kubaha Imana n'ingene nzibiruhije, ingene nzi bikomeye bisaba ubudangarwa bisaba kubaha Imana. Yagiye ati je n'inzu yanjye dusisemo gukurikira Imana, bamushaka kurikira Imana nzokujya i Mesopotamiya birabasha. Yozuwe yasize imivumo myinshi muri Israeli. Muraba urupfu rw'abana ba Mikali, muraba abagidiyoni, muraba inzara yateye muri Israeli ni umuvumo wa Yozuwe. Muraba guhamba imfura n'ubuheta kwa Hereri Munyabetelehemu ni imivumo ya Yozuwe kubera yagenda yatura ibintu biremereye. Cyo gutuma Yozuwe agiranya Kristo, kandi Kristo yaravuze ngo uzocubira ku mwana w'umuntu azobabarirwa, mugabo uzocubira ku mutima w'Imana biramuraba. Icyo kitiwe Yefuta niyamenye isezerano ku gihe cyo kwa Aburahimu yajyanye umwana wawe Izahaki, yamusabwe n'Imana ku musozi wa Moriya, ariko ngo hazi imfizi y'intama yerera. Hari ikindi kimazi yari gutanga, umwana we ntawere. Abona umukobwa abona sarijiriwe ati dawe ko nje gusanganira watsinze nimva muri ko murivuga, ni jewe nimye akanyamuneza umutima wati mwana wanje nasezerana n'Imana ko ikizoza ko ndaba cyose nzokishikanira, none ko Imana igiye kunyica kubera nubahuka ko gutanga. Umwana avuga ati papa mpamezi 3 gose imisi 90 iyo kuririra ubukumi bwanje no gusezera abagenzi banje, uheze unambe mwere Imana iguhe kuramba wowe papa. Mwumva abakobwa we mu Kristo uyu munsi uko dukobwa na mutima w'Imana tukaba abageni ba Kristo. Ni udafatira ku kantu kagaragara kagiye gusherehisha umubiri wiwe wamenesha ibanga abantu. Icyo twigisha abacamanza 11 umukobwa arawera aragenda. Hari ibyo bizosaba ko muheba, hari itabi, hari urumogi, hari inzoga, hari ubuhutsi bw'impenerezo, hari ubushatsi bumeze ukuntu bizosabwa ko muheba mukaba mwebwe. Mudakoze impanuka abantu wama mukobwa n'isoni zo gutakaza babizeye. Ibi birakuraba nanje birandaho n'abakozi b'Imana ibi birabaraba. Hari banga mwamenye kuri ku ijambo ry'Imana kuratakara mu bibirepfe, mugahora muri twatundi tutakaza umugisha ku bwanyu. Hari n'abakobwa mwatumye abahungu batakaza imigisha, n'abahungu mwatumye abakobwa batakaza imigisha. Abakristo mwisabanukiwe alo yafuka aramutamba, mugabo avuga ati namba ndeka ngenda ngira ikimazi ngafuta n'abasikosa zari intege nke ziwe. So isi bikafuta represent isi ishobora kutunaniza tukirengagiza cyane tukayobegwa ari ubutabazi bwacu. Yefuta ari gutsinda nawe yari yagize ikosa mu gusezera une fois res, 2 fois res, 3 fois casse, une fois passe, 2 fois res, 3 fois casse. Ni kuvuga Imana yararetse Yefuta araja mu ishamba. Yefuta ntiyapfukamira Imana ngo imutabare, ariko Imana irihangana kubera yahohotewe ijya kudiringa n'abamutaye ibateze intambara badashoboye kwipfuna. Bumva imbaraga za Yefuta, kandi Yefuta yakomeje akivanga n'abanywarumoke. Mutsobaze amateka yiwe. Urumva ko Imana rya mbere irirekeye, burya natwe rya mbere yaraturetse iratwimana mbwa nitwikangura. Irya kabiri arapfukama arayisezeranira, imera ko amugira imbabazi iramuha intsinzi. Asezerana nabi Imana iramwicecekera iramuha intsinzi, kuko ubundi Imana ntiyari kwemera kwasezerana kutamba umukobwa wiwe. Niyikangura rikaraza ntiyabona ubwiza bw'umukobwa, ntiyabona icyo azovamo, Imana irirekera. Irya gatatu umukobwa we aratura ati ndeka dawe nihwerere. Imana ivuga ati nta kundi tuwafua kashi. Hari
bacu batakari cyacu twazimije hari amahirwe hari ingo hari igikonirwe twarabitakaje kukubera iki kutamenya Imana yakoze n'ibyo ngarutse kuri Karebu nimba Imana yari yabwiye Burayimu ati nzane n'ubwo wayitake ikinege Burayimu agatenya ngo ati siniteranya ku Mana yanjye akamutwara Imana ikavuga ati nari kukugerageza mugabo hari indi mfizi y'intama ko nanjye nemera guhwera ko nemera gusazira mu bukobwa ko nemera gusazana ubugumba no hari icyo Imana yotanga nawe bara umuvumu ndiko kuko Imana hari kubera intege nk'iyabonye za Burayimu nande nagaye murazi ko hari maze imyaka 13 itavugana na Burayimu akayakira nk'umushitsi kamusezanga Isaac mugi Imana ikakabika barababwiye ngo Imana ntanzigo nagamba bwije ukuri Imana ntanzigo ku munyabyaha yihanye mugi Imana irinzigo ku munyabyaha atari hano Burayimu yabonye Imana iti Burayimu tugendemera nditunganye gose haciye imyaka 13 haciye imyaka 13 atavugana nayo yabyariye Ismail Imana ndimuzi kabona ibyahi kabona bagayi bakoma induru bamanitse amaboko ari ati insinzi yani inzinzige ariko Imana ditwita ngo turinzigo n'ivyagiye mu jungura ngo gasanga bene Adamu bose bameze nk'inziga inzinzi yani zivahe agati Imana ya Burayimu ati no nawo miwe no nabo naremye ko bavuga Burayimu tabagwa ngo umungu wawe azotungwa n'ishamba azotungwa n'ikimuga zoba kandi azokomera Inzira kuri migisha nkuko mugabo mugisha w'ubudahangagwa umwe duhererwa no ku musozi wa muri inkoti katugarukira ku muriro katugarukirako kwizigira Imana Burayimu araceceka yigendanira n'Imana niyakubita inkoro muzorabe nta kindi gicaniro yacanye Imana arinze kongera kumusaba mu byo byiwetse mu gitabo cy'Itanguriro 17 kandi kare yaragenda i Beteli avuye gutsinda umutware wa Sodoma no wa Gomora akamenya Melkisedeki umwami w'Isalemu umwisha umugisha umukate n'umuvinyu icacumi yakani kwa yibere musigiti kimuki akavuga ati reka nonje kugira gwibutso mugabo sina habari uwo munsi ko Imana igikikangura ko ekino itambira igitambo c'amashimwe mbabwije ukuri no mugacerere k'Imana ibiri kirakora ukomeze mutungane rwose mubone kwera no kwezwa Sara rero ngo databuje we urazi ko ntyoroye ata mugabo numwe aranesha ibanga Sara banje kwishingira intahe suzumura mu mutima wako wishingira intahe ngo muri iki gihugu nazanywemo kugirwa imbohe sinatukishije izina ryanje abe n'irya dawe Sara ashingiye nawe ubusugi bwiwe ashingiye nawe ubukobwa bwiwe ashingiye nawe ibiganza bwiwe ashingiye nawe uruhanga rwiwe ngo nta mwene wabo wa hafi canke umuntu w'inshuti afise kugira ngo nigumye nzomubera umugore yeretse Imana ugukehanirwa kwiyo yeretse Imana ugukehanirwa kwiyo erika Imana ugukehanirwa kwawe sibyo ngo ko abagabo 7 narose bamaze gupfa no bandanya kubaho kubera iki erika Imana ibitonuje umutima wawe ongera ubivuge byature nutabivuga biratonumira mu mutima wawe ejo avesiraza ejo uraturubura ejo urakurimuze ejo urigira indaye ejo n'umugabo asefura avuga uti upfuma ntera inda nkazorera umwana mugwiza ibizira mugweze bene zazeri ngo ariko niba waba udashimye kunyica mukama niwumverera ibitutsi nuko iri ngirya jambo Kristo yavugira i Getsemane ngo nibe nkuko ushaka nibe nkuko bishaka niba utabishaka komva nkura kwiki igitutsi papa nawe ubwira Imana uti nimba udashaka ko ndurubora ko ndangirika ko maramara ko birangira ko nsaza no bukumi bwanje ko ngiriki nkura kwiki igitutsi papa twese dusaba Imana dukure kw'ibitutsi iki gicaniro kitwerere mu izina rya Yesu Kristo amina yongera avuga ndasozereye sinenzi ko ngezi no hose Shalom naramajije sinishowe ndakwishyuye mu izina rya Yesu Kristo kandi nabasabye mu mbabarire ubundi yaba mwakurikirana inyigisho mu mvutiye nitaramaze imisago ayirwe kandi nagwaye kugwa iyo ngwara ukuguru ntimwabimenye iyo ngwara umugongo ntimwabimenye iyo ngwara kumbura umutwe kuko nigihimba kimatanye n'izose nico gituma Bibiri yibwira Yozuwe muri Yozuwe ngo akira amategeko yanje yazingire mu izose ryawe ntuwe ngamira iburyo canke ibubafu burya nagumye nibaza Imana ko nayicumuyeko nuko rero aravuga ngo nibincinege hamaje nukuvuga nibimucinege kubanza natarishurwa arishuwe kandi muhumure
nazi nabatuye ko imigisha yanyu mwese naho nayibatura mu izina mwumve ko Imana iri kirayibaha kandi naho nyene ngiye kuza rwose no kuri musabire no kuri ndasabye Imana nizose ko ntwari twitsokoze nukuri ndayemereye ko nzoryama bikenewe kuko nabonye ko zishobora kuba ari neza ariko nimba ifise pièce de rechange izamanere jewe nako nanzo wandyamye mu gitanda ko kanyuma nzasama nkavuga kandi abantu bagaheza nukuri Imana ndakwisabiye uwo mugisha nyagora ko ngoma singusabye ama etage singusabye ama V8 urami bimwiriye umagasago gatari ko kwiberamo ko kazokangana kose gusa sinza kwigere mboraho nakirira abakristo bawe kandi umubyo kurya bimagije nduzome guharana ibimasambaga nka bimwe byo kwa Salomo oya jewe nukuri pe uzome kutabura amazi yo kunwa nibyo kurya ngaburira bangendeye cyangwa umushishito wanyu usabye hama ibisigaye mugabo icyo ngusabye kiri hejuru ya byose Mana ugurura kanwa kandi uzobukonze ubwo bwanje ubushire mu ijambo ryawe nigize igitambo ku gicaniro cy'ubutabazi ubwoko bwande buzokwigere bubura igikenewe kugira ngo bahabwe imigisha y'ubwoko bwose ntakagira ubuzozi wawe acitse ku icumu bahiyamigisha y'ubwoko bwose bahekoranirwa kuri iyi si bimwe waha ba Paulo ntibatinya urupfu bimwe waha ba Petero ntibatinya urupfu bimwe waha ba Stefano ntibatinya urupfu biduwe ntidutinya inzara biduwe ntidutinya amakuba kandi udutabare kukugaragara nk'Imana yuko zigitangaza yabajije ngo Shalom narabajije sineshowe ariko nibinci intege warakoze kudacika intege hamajewe ndose fone vuba nasanze inyigisho igezweho wow kandi ikifasha benshi wow ariyo gutanga icacu niho twari tugeze mu ijambo ry'Imana shikino nadutse burya inyigisho yaje atutanguye izamu ryo guhindurirwa izina bishingiye mu gusoma Bibiliya dukozako kandi niyigisha duwayi naye naribaza imyaka 3 nigisha naye nizo vize burya ariyo nizo mutararonka ni nyinshi mavanga kogwa n'isoni kuko zuzura ari nyinshi mbere ngiye gufata igihe cyo kubatura ko imigisha cyane sibyo no kubaganiriza inbox ku buryo nza ndabarungikira naye so utarayishinga yishinge nigira kuri zina avuga uti kiwakoreye umuntu nanje ngiye kwigira ko muhigo nani tuni mucakane cy'imisi 40 nabinji no musi mubyumve kandi mushike mwatura ibintu 12 mukeneye ko Mana naho nabibibutsa hasigaye amasaha 2 cyangwa 3 cyangwa isaha imwe ngo saa 6 z'ijoro rigari tariki 31 ntuzobure ko byatura ku buzima bwawe kuko uri mu muvukano wabigenewe uzobihabwa so yarirutse arondera inzu mubamo ucuvuka kugira 10 kaje mu butunzi bwiwe n'ubwawe iyo mpamvu Kristo yavuze ngo batanguye saa 11 saa 9 saa 3 singi mwese mwese yamuhaye impembe kwiranye nawe ko ni mudake yaneko ngo niyo gutanga icya 10 nashaka kubabaza mbe nk'ubu ndose 2400 ngaca ntanga icya 10 cy'amajana 5 nari gutanga amajana 50 hari cyo byonona aba nacyo byonona mugabo si cya 10 no uravuga uti ntanze icya 10 ucutanga ya majana 5 wajuvuga uti ntanze icya 10 cy'amajana 50 kuko icya 10 nikiba gikeka nikibacisha nugikura ko kandi ucongerako aya majana 5 asigaye nakabuto kugira ngo Imana mushobora byose inkirizira ibiganza byanje bihore bironka kandi bihore bitanga ntimuzokwigere musaba kuronka gusa kuko iminwe itanga niyiba hejuru yisaba icyo si gifaransa muracumba gisubiremo ucugira analize cyubibona icyo nacishuye ntacyo byonona mugabo kajya gashishiro kijya watura uvuga uti mukamaje we runaka ndakogerageresheje kimwe muri 10 nico bitagashishira ngusabye ngo ibi nkaka nakabuto nimbuto ubushize ahatagera umuswa hahandi abo mugisha no mugwiza atabi imivumo atabibungwe uravyumva nawe ko ahubwo amajana 5 uburengeje ko aya mahera 50 uburengeje ko ashobora kuba imbuto y'igikundiro cyawe cyangwa ibindi bwiza n'ibyishimo ugiye kuronka mu buzima bwawe ya majana 50 nayo agacakura hibyonyi ya makarande ya mivumo ya mikoshi cyo gituma icya 10 imbuto umuhigo iki ibyo bintu biratandukanye hari umushitsi nahaye invitation yambwiye ngo ashaka kumbaza amazi ibibazo ntabwo nzoze kwambariza kuri kamera ejo rero nzomwakira kandi nibaza ko mwahezegiwe mu kiganiro nagiranye n'umukozi w'Imana asenga mu idini rya Well Life of Church
well life, ubuzima bwiza apana busagutse, well life of church. Yiba mu Cyongereza niho naritahuye, muga mu Kirundi pe byangoye kuko ndarisubiramo. Nuko nibaza ko mwahezagiho cyane kuko yavuga ikibazo bwari afise cyari ngo ni gute umukristo yogira imigisha akayihagararamo akayibamo bikomotse mu masengesho. Aha, ikindi mu gihe cya 10 ndagihaye umukene byobyo biragira ikimazi imbere y'Imana oya, ubu bikoze uko byumva n'ubu bikoze uko Imana yabitegetse. Hari umuvumo w'igitabo cy'amategeko cyangwa ibyagezwe ikibona cya 16 cyo gufata icya 10 ntigihabwa umukene kuko icya 10 gishira ahantu ari inzu y'ububiko. Umukene ntibisigura inzu y'ububiko kuko hari abakene b'abarozi, abakene basambanyira, abakene babeshera, abakene biki. Hariho umukene, reka nababwira ikintu kimwe, muzi ibintu mu byitondere. Ubundi iyo mufise umukozi w'Imana bayoboye canke Imana yahaye ubutware bwo gucana igicaniro muzamushira kwinka, muzobikora uko nyene mu byubahirize. Nababwira impamvu ni isoko ryanyu by'umugisha kuko harimo no kubaha no guca bugufi. Kuko hari igihe ubura umuntu w'igihanga ngo uri umumiliyoneri karabuti nk'akagore nk'akarya kindushi kirehera kurya kagufi ya kurya. Reka ugenda utireka nako kayitwara abakene mwese imfubyi mwese ni muzuka byege ni byiza mugari ico bitazogufasha kuko ujya mugisha naho tukwatura imibege nibazokwaturako kuko turawatura aho twari dupfukamye Imana yakora ibisubizo by'ibibazo wowe ufise. Hamikindi naco hari umuntu ukavuga ngo hari uhazo no musisha reka cyane sinzi cyo bari wapfuye n'Imana irakukudira kukutuzanira baza basubiriza mu nkoki imivumo ibyo mubahaye mugani gikundiyo cyaciye mu minwe mukozi w'Imana kubera iki wowe uragitanga uti ngiki ni cya 10 ngakana kimwe niki icyakora kakwatura ati Imana ngukure ku ibyo nyigire ubitwara uko nyene hahanda bitwara wongera guheza kigwa n'abakristo kuko aravuga ati ubu n'umuvukano wagize ibi ico ciza ubundi so kwavuga ngo nyegera bwishi n'ibyimwe ariko kibiri kirazamura ikibi. Ndaje kubabwira akantu kamwe sibyo kandi nikabashavutse. Okay, ubundi umworo Kristo Yezu Yuda ngo aravuze ngo aya mavuta ngo asiyo none ngaha ngo yafashije aboro benshi. Kristo ababwiye ataboro muzokomana n'abakene ariko bakundwa umukama mwemere ko Imana izisesa amavuta yayo ku bakozi bayo kandi mwemere ko ariko yabishatse. Hari bamwe yahaye kuvuga mu ndimi abandi kwigisha abandi kuba abandi mu byemere uko nyene ukuvuga wowe ucubukoze iyo uye tuvuze tuti twitegurira ibikorwa by'urukundo wavuga uti reka jana ndashira icya 10 cyangwa ishikano ryanje mugisha tukwipfurije no bimfa gusa kuko nibuto bwuko barabago bashonje badodora ahandi bataronka ibyo kurya gusa baronka n'ijambo ry'Imana mugawe ubwiye ugapfumbatisha umworo arakubwira ngo Imana iguhezagire koko nato kuvuma mugabo ari ikindi kintu kujya kwiyunga kwambara uniforme guhura bifisa agaciro bisica byubaka avuga ati abantu ngomba kubamenya menye nibyo bakora mirogera ugasanga nibwo buryo bwiza bwo kwaguka kwacu none rero icya 10 oya ntuzogipfumbatisha umworo uramuhishikanwa yagenewe icyacu muragishiraho cyagenewe kandi bakwipfuriza imigisha naho wagenewe uhoze ukubwe ko ibyo byonye. Wikindi iyo utanze icicumi mu rusengero canke ahandi ntushime kwivuga izina byo hari cyo byica no bwibone. Hariho n'undi mu Kristo yavuze wowe namwishuye mu majambo nari ngisaraye sinavuga ashaka kubyumva byumve ko impamvu namwishuye mu majambo kumuri ndamwishira muri audio nashaka ne kumwishura ku buryo buramvuye yarabajije ngo mbega ngo ibibyo byo muri ko murakora ngo birantangaza ngo ni ngombwa ngo cya 10 na cyambona ko afise umuka wishe ari kubera inaye ziriko zirashingwa niyo mpamvu namwishuye muri message asa no kumushinyagurije mugabo nagombye kumutakaza ngo mbega ibibyo ariko amenye ko ari umuntu w'umunyeshari umunyeshari kandi afise n'umuntu w'umuka w'idini birenze kuko hari imvugo y'umuntu igaragaza kwangiriza umunezero w'undi muntu wangiriza nayo y'umuntu nkande nakindi cyatumye abikora nanje nabikije ndabwira ngo natanze icya 10 none icya 10 mbese hoho mwibaza yuko yuganiye n'umuntu ugira bitanga itangazo aza gushima Imana kubwira mukoreye ibyo n'uburenganzira bwiwe mugabo icya 10 kugitanga ntiyandikira neta sindiwigisha ijambo ry'Imana ryanye
ikosa bakoze niri imitwaro yanyu ni muyindemeka nuko gusa nawe Kristo ndayiremeka nanje je nawe mfa nikoreye nta mutwaro wanyu numwe nikoreye ndayizana ku gicaniro muze kumvira igisengesho rya sasa z'ijoro igicaniro twagize imubi imitwaro yanyu yose muri ku kwezi ku 11 nagira bwije ukuri nakoporenga guma cyumburutsa nkwereka Imana nufise amaso yose cyana kujana tora raba ibi nani byo nosoma ni birebire hari ibyo nabashoboye gusoma none muri abantu barenga 15 kandi ndazi ko beshi mwishugwa Nawe nizino ralibona ibi byose toranga chance sangura kimuzorambirwa no kwandika nimba ari telefone juri ni uko utayisanga mu kindi giterasoni yaba ubwo butumwa nta numwana yavuga ngo aje kurabamo video ngo ayitore cyo kuunda kweki mutemera ku Imana ari Imana y'ubwenge inaribonye Imana ya mahame Imana ikorera muri strategy sibyo ikorera muri strategy ndikorera muri magie ni strategique ni magique utwo tuntu tubiri ni mutandukanye muzoba mubohotse aravuga ngo none ngo birarakuwe ngo ko nawe aravuze ngo je natanze cyacu no kandi je namuntu nandika izina giwe ngo watanze cyacu no aranyandikira inbox akama message agatanga ishishiro giwe ati jewe runaka ngirageresheje Imana kimwe muri 10 niko byagenda ku musozi wa Ebali kandi abatabikoza bacecetse niko byagenda ku musozi wa Garizima ya Musori amategeko 27 cyangwa ibyagezwe nukuvuga niko byagenda ku musozi wa Garizima baheze gimwe wese isina ryiwe bama hari gicaniro cy'imigisha mugabo Ebali bagirana bavuga ngo muri rusange uravumwe ntibarinda kuza gutora mwebwe mutagize ibi nibi iyo mivumo wapfa kwiyumvira Ebali gusika kubako none ko mutabyumva abana b'isi barakanura bazigura ku icupa bakagira sante ngatwe bw'ubushinzi na babyimye umutima butunza bukaduga nyene amatama kabyimba nana wahora wigisha uradekonye nigende konye nigenda bivuze ko Imana avuze ngo nijye utsimbura ukabona nikuruza ivunje amafaranga uyajana ntiyari kubwira abanyisirayeli ntibari bakikoresha amashekeri alo nisoma icyo Imana yanditse simo bahobeshwa n'akanwa kawe never jamais and plus jamais yabana ari gukorera gushima ndabizi ibyo no kwigishije mbabwije ukuri nzi guhinyanyura ubuntu bwishi butwenza abagome bagatwenga butwenza abasamazi bagatwenga andi n'umugore w'Imana mudakina nane avuga ati ngira nige kwigana abantu jewe ndabigane nkabakinira comedy ndabizi ko amafaranga mwo yazana Nawagirisha siporo zinda mugatwenga maranga mutima yanya kajahabona nimubareke bashinga intaye aravuga ngo rero ibyo bintu byananiye gusobanukirwa naciye ndamubwirane namushiye muri message ndamubwirane nta kibazo bikora uko ubyumva kujya wahora ubikora bari kubikora kuko hari ikintu yari yashizemo bigaragara ko agitangira mu ibanga ngo yaciye avuga ngo uko birira avuga ngo ucyo koko kuryo gutanga unsuko wafune kubimenye mwari henze gose ndari mukisa twayicatuma gishijanye mu z'ububiko hari umwe rero hari umuntu Imana yasize sibyo amwe arashikanye ashize kwishishiro giwe nibaganira ero kana ana yagiye mu ishengero ero kana riye hekumwe na heri bariko bagira iki baraganiriye amwatuye ko umugisha yakiri imitwaro yiwe amwipfurije umugisha sibyo agatigera n'amahoro ana yagarutse kubivugira ku mugaragaro nije wa mugore mureke gufite nata n'ibyo mwuka tudatahura ubonye mugenza wawe inayo yo nivogerwa tuzokwigere winjira mu ntaye y'umuntu kuko nta muntu yoshobora gukura ko umuntu ngo avuga ibyo Uwiteka yamukoreye keretse Imana yo mwijuru imwuguruye umutima umuntu ashingiye nayo Imana aba yamaze kuba mu rugenzo aba yamaze kujya ku mugazo aba yamaze kurenga umusozi uri kibigeragezo ndabarahiye kwa Kristo yaravuze akantu kari mu ibanga ngo mutashingiye nayo imbere y'abana b'abantu nanje nuko gwa nisoni tukushingira imbere nanje imbere ya data mwibaza ko ari mu ijuru ni mu gihe tubona ibitangaza by'Imana tikiri kuri iyi si
mushingira inaha Imana byica amadayimoni agiye muriko mushingira inaha Imana bikubita hasi jini bigakubita hasi yindi bigakubita hasi yindi mutavuga ibitangaza Imana ngo tuzokogwe n'isoni amahera ijana arahagije nimba utayahora kurakora ukaba wayarose kubera wumvirije ijambo ry'Imana bivuge abandi baryumvirize nambwa nigenda ubikora nk'uko wari ubikora ubikorere mu ibanga ryawe ariko ngenda babwira icyo yatakaje ntushobora kwatura icyo utumvise kandi ushobora kubika mu mutima wa amygdala na neurocortex zikoreshwa n'ibyo twumvise n'amatwi yacu ibyo tubonye n'amaso bishobora kuduca intege ibyo twumvise tukabibika kaduca intege tugatera tugenda ntitubagome ibyo tumvise n'amatwi uko byamaze kutujamo n'ubundi tukabibika one day tukabibyaza umusaruro ndabarahiye umusozi wumviye ko ikizokugerageza ni gutuma usubira inyuma kenshi uvuga utireka mugiye ubibonye uriruka n'ibirenge bigashuha iyo bakubwiye ngo ari ahantu baragwana uravuga utireka njoje kuraba ugakomeza n'agato ukavuvura na gatoyi nzoje kuraba ndabe hari igihe ugera imbere ugasanga babandi bagwana Imana yabimuye bagiye warabyumvise mugabo ubibonye ukibibona utera usubira inyuma uragenda mwumva iby'umwuka yagira ama ecclesia mubone kubohoka no gutabaho ndamubwira ni wowe komeza uje kubikora mu ibanga ryawe hama twe dukomeze dusabika n'ijambo ry'umukama jastonuri birahagije niba yarambwira muri Yohani nkuru nziza Yesu Kristo nitwe Yohani kigone cya 8:31 ngo muzomenye ukuri maze ukuri kuzoba batura ukuzobagira bidegembye kuri kwijambo muhumura muhumuke muhumanuke wabyumvise kugira umworosiko kugisha handi ni wivuga izina harimo ubwibone kubera iki cyangwa harimo kugitanga nabi kuko na mugani baza ko nabagitanga mu paruwasi cyangwa mu gasanduku ka paruwasi ku envelope mugira munandika ko mazina yanyu pora sindiko nigije by'idini ndiko nigije by'umuka w'Imana shingiye kuri Bibiliya basi kuko kugene babigije mu dini wanyu sindi kubirefiza no kameme barabaye reference kuko iki sikintu Bibiliya iravuga muri Yeremiya 12 ngo barararose indoto zabo baryamye bari ku mariri yabo baca baza baravuga ngo barabwira ngo Uwiteka aravuze ngiye kubabaza gurisha amajambo avuye mu kanwa k'abahanuzi biki nyuma kandi abo nyene birangenzo bahana mwaratakaje imigisha kore kutamenya kuri ko buhanuzi barabaye reference barabaye ati bibyavuye niko gaciro k'umuhanuzi niko gaciro k'umukozi w'Imana niko gaciro k'ijambo ry'Imana undi byo twose ibyo byose mabere Yesu babisi twabatangaza ndabibabwiye kandi yari umukristo cyo nabwiwe na Theodora yemwe kabaye ndabibabwiye kandi n'abakristo muri kumuka w'Imana sana mayekutera nushime kwivuga izina kandi nawe wahunda kwaturira umugisha mu izina nemumva ko mubikora uko mushaka bucako mutarondeza ubwenge ega nimugira ubwenge nimutagira ubwenge Imana irababahatisha iki ibisozogoriro gira ubwenge bw'ukurondera Imana Dawudi yarondera Imana gahunga bitwa ngo n'abanyabwenge Bibiliya ikambwira ngo ni jewe nakira ubwenge bw'abanyabwenge ngo nkabuhunika nkabushira hasi ngo maze ijambo ryose rivuye mu kanwa k'umusabye wanje ngo nkarihesha umugisha basomere mwibaza ngo nkandiko ndaremena ngabakristo namwe muri atari yabana yaduho umugisha tukaza turabasomera kandi rero nasabye Imana y'amavuta yo kwigisha yame kuko ndabona tutigishije aje kugira isi tuzoibyaza umusaruro muganda barahiye duhereye umunsi twubaka generation shasha 26 Isaya 44 sibyo akamere ko 24 umukama wa mucunguzi wawe we yakubumba bumbyukiri munda nguko uko avuze jewe umukama ni jewe ngira ibintu byose allo ni jewe jenyene ngaranzura ijuru allo mwaramvura Satani umwe turikumwe arubika kumukurura yawe yavuze ngo ugira ukugusa bisika bayiyubitse wongera ukagira ukugusa ujuri kabagigaranzuye Dawudi yaravuze ngo ikofe ryawe ringira irunyo Birana bagura rikankuraho wacumbwiye uti yigeze ko urunyo amarazoka muzi gituma bivuze uko yarazi ko Imana mukankamiye gusa atetemerera mu ngabo zimukikije
kubera ko yarafise umwuka wo kugendana n'Imana, wo kuvugana n'Imana, yaramenya ko yakosheje marga yuko intege nke zamutera igisoko kikamukurikira agacumura. Ngo ni jamvishe ubusa ibimenyetso by'abakunda kugendereza, ngo mwayobya ubwenge bw'abapfumu, bamwe babayoboye mwarapfuye, barapfubura. Mugabo sinavuga ngo barapfubura, ahubwo barapfubye, kuko baraguhenda ngo bakubwire ko ataco bakubwire, ntabapfu baracisha, barapfisha ubusa imyanya yanyu mwataye n'ubutonzi bwanyu mwabashiriye. Ngo ni jewe numa abanyabwitonzi basubira inyuma, ubumenyi bwabo nkabuhindura ubusazi. Byayobeye Abayuda, byayobeye Abafarisayo, ndetse n'Abasadusayo birabayobera. Umva by'ukuri muri Kristo twebwe turaryamanye ibanga. Imana igiye kunsubiza ijwi, Uwiteka ubyumve ko ngushimira konse, kandi icubahiro ni icawe, ariko umunezero, umugisha n'umugwiza ni bya jewe nabo bose bakuyoboka, binyuze muri iri jambo ryawe washize mu kanwa kanje. Nkubereye indogobwe kandi mu mwanya ndasubiza. Ngo muzosubira kubakwa kandi nzosanura imisaka yanyu. Ni jewe mbwira inyengani nugaduke, ni jewe nkomeza ijambo ry'umusabyi wanje, ngatuma imigambi y'intumwa zanje irangoka. Namba dufise umugambi wo gucana igicaniro, ubyange cyangwa ubikunde, uzogenda usanzaza ubutunzi bwawe uri kurasanzaza ibyicumi. Namba ikirere cyawe Imana yagize ndakurahiye ugombe kubisidina ndaha mu muji wa Bujumbura, ugombe ube mu Butaliyano, kubera ibyo muhanganye n'umwuka n'ikirere. Uburoza guhagarara muri Tanzania kwa gutera igitega. Niyo mpamvu nanjye mpagarara i Bujumbura ngahagarika igitega kikurorereye, canke umuvumo, canke imikoshi, canke ibindi bintu wasidi kurimo, uri ku mugogo wundi mugabane. Waba muri Afrika, utaba muri Afrika, waba muri Aziya, wahe birakuraha. Kubera iki? Uwiteka kontrola akarere kose. Kandi Imana atabikoze Anita niyo bikora nta formule vise. Nize biology ndayikunda, niga chimie ndayikunda, niga physique ndayikunda, niga histoire ndayikunda, rwose ndababwije ukuri. Nafite amafu mu Cyongereza naringeze kuko ndayikunda, kuko muri normal niyo twiga sinzi ibyo biga. Mugabo nta formule byamaye. Sinzi abantu bigeze kuvuga ngo Kristo Yesu ni kwe kiyagenda yandi bitama kandi bitize. Ndamwibaza mbona yambaye kore home, mbanza kumutinyira icyubahiro ciwe. Wowe bari kumwe mbona yambaye isutani yirabura, mvuga ni noneho bari muri solanirite. Navuga ndi mu mwanya bazo wambaye amashezible, ibi bintu birakomeye. Kuko ndamwiweza numva nunuye mu mutima. Navuga ati Imana ubutunzi wamuhaye nuwe kugira ngo ndamuganirize ndamubaze gatoya. Yari kera gose. Nditora ndavuga niciye bugufi gose, singiye ko kwambura icyubahiro Imana yaguhaye. Muga ndashaka unyumvirize iki gitekerezo mfise, ugira ikinyushiye nk'umubyeyi w'imitima yabeshi. Kavuga ngo foke, ariko nebeshi mwe mu magambo mama komera Kristo ributsi bandi banzi ku izina rya Anita. Mugabo beshi banze ubuto bwanje burya Anita ni bakabarizi bazi foke, izina ryo mu baskoti foke. Ubundi munsi nagiye kuguruza muri banki bambwira ngo shira kwa gasereno kawe. Abya gasino kanje mugabo ndakeka ko ariko yarantu nari ngiye ahari abantu, ahari umuntu yaranze ahantu mu bari kuri akeye. Shira kwa gasereno kawe mugasanga n'ibipapuro byaho abantu barahashitse. Ngo yako ngo naho go bagita kigingi ngo bagashirako. Oke usanga ariko bakuziko. Ndavuga nereka nandike hakasharafu. Ndavuga ni naka. Kandi nazige bari barindiriye. Nagiye kubitahura mu nyuma, hari abantu bazi kugira amatohoza bicecekeye. Nukuvuga rero arambwira, uwo muntu arambwira tivoke yaga nukuri. Ndagusabwe uncimongano ngufi, kandi singo ricaca tumutanyeregeje, sindagitahane mvanga byose biyeze ndi mu kiganiro. Mugano mva hari jambo rikorera no matuma, niribuka ko Yeremiya yavuze ngo narabivuga umuntu wanje buri kurasha kandi ngambiriye kutabivuga. Nanje numva rikometse ko bivuze ngo Kristo yagende ngo Yesu Kristo ngo atoye abantu batize ngo bari bo bagendana ngo kandi babasaza, ngo nawe yarakiri yange kuko il est âgé de 30 ans 30 years.
30 kuko yakoze imyaka 3 apfira ku myaka 33 nibyo niyo myaka Dawudi yatwaye muri Isirayeli yose yongera kwindwi y'Heburoni iceka 40 bugibye mu ijwi ry'ubuhanuzi nzobibaganirira kumbure mu gice cya kabiri cy'imisi 40 y'amasengesho sibyo byose bisico bimaze ku buzima bwacu bw'indani kandi yatabuzima bw'indani buzima no bw'inyuma bwarabapfuye niyo mpamvu umuntu aba ari ikintu igikishikoshikoshikoshiko cinzobe ciza cibiguru cibisusu cyo munda zero cibero byiza ikimero cizi cyose kone nziza mugabo upfurukaza ati reka kandi urunyonere mutinya Rabaza ni mali zaki tureka musunga tukibona niyo tutiyani byacu tukiri kuri Yesu haro ndi munyane muwe mukinkunze gato kuko ndari ngo mvurure iki wari migisha twagenewe hano mukuzi abantu bagera mu mutima w'Imana wenyene ndabarahira ahubwo ibirere nibyo byabazibiye ko mubone kibishitwe ngaho ibirenge byanyu bitambukira hari migisha yanyu nzaho ni feza gato ndabwira ni kubyukuri mbwira kuri Yesu Kristo yaravuze rukarabyandika ngo Salomo mu gihe ciwe cy'ubuhigwe warafise ubutunzi burenze atanumwe arongera kubukabakabo uyu munsi no mu bami bisi muzi ko ari bihangange ariko ngo nigeze ashaza nka rimwe muri aya mashugwe yuma agatama ahamaga hera mwetwe mwebwe bana sibyo muranyumva gatoyi niza amatwi gatoyi mutumwa wa Yesu Kristo wibariza kana nida muntu ufise diplome nk'iyo Petero yarafise aramubwira ngo what ngo yise ujya muhungu wo mu Bugalilaya Galilaya ashoboye kugendera ku mazi agahaguruka allo do yarafise diplome ile yandi ma diplome yose Nibwira umuntu ashobora gufata ikimuga kimaze imyaka 40 na Kristo yavutse cyaramugaye agisiga nyene kandi yarahagendera arambwira ati nazamu ni feza afise icyo afise ndakigwa mu izina rya Yesu Kristo uri kusaba idahagi usaba udufaranga usaba imikati usaba udusuguti usaba utwende uri umugabo wo kuja kurongora uri umugabo wo kuja kwigisha uri umugabo wo kuja kurya ugaheka uri umugabo wo kuja kwivura ukanyonga umuduga uri umugabo haguruka kibanza kwisoza gorera indani muri cyo havuga ati haguruka mukoza kukuboko kwiwe ninde arafise iyo diplome avuga ngo hoyi utanguye kuvuga ngo nibiganiro byango burya singibyumviriza gose ngo bani hatari ngo bakurekere niwanje amazakarame nameze gute ngo ni bakwirekere pe umuka w'Imana ari kumwe nawe n'ukuri ni bakwirekere ni kandi mwikeka ko nzo nkazeyi ngoya ngo bigira bizubwenge kandi rabizubwenge bw'Imana anyibwira ko nyene nawe bya nimeza gira rero ni nazogizisi ni nazovuga kuri ku jambo ry'Imana Nabiza teology abashobora kunanirwa kubera iki nababigishije nituzi umuka wabiherekeje ninde nafise amafaranga menshi bashobora kunavuga atanda bitanze bija kujya ko byose byari bikwiye kongerako ninde niwabyaye benshi ashobora kunanizwa n'ugo rubyaro nyene Sara yatunurwe n'urubyaro rumwe arakenyuka urayimasigara ngo raketura byara bindi bihunga indwi Imana ifise ibanga ryayo nimugura amatwi yanyu mwuka ekutereza umwuka w'Imana zize muri mwebwe Nini byose muzoja bamwe baza ko mwebe Imana usange mwihebeye ikindi kintu karakonga Sinabwe koze kiya komindura kabwira Imana ati mbwira ibanga wakoresheje Mugabo yitwa Nebukadinezari akaja kuri altari yawe ati basenga tamuze sije basenga ceceka Kristo Yezu kwa gatano mwera ndigi mutamana wanu wahera ndawuze wicamo kabiri Imana irobanura ku butoni Salomo aravuga ngo iki 8 migani yiwe 17 ngo iki Imana irobanura ku butoni ugira umwete wo kwironderera muyereka Petero mu bikorwa by'abatumwa 10 ngo iki musanze Imana itarobanura ku butoni wowe sayubahira muyereka Himusubire by'umuka birekera umwuka hose gufata utuntu analize ngo Petero yambaye yasize umugore n'abana yagize iki aho no wari banga Enoke nawe kwigisha iki abyumvise nikuvuga hari igicaniro cy'umuka matwara ingwi zawe hatwara ikimazi cyawe ibisigaye bukorere mu ibanga none abagukikije nurabahambya nketwe bakava amahanga Kristo Yezu ngo baramugerageje baravuga ngo iki kingorongoro Mana nagushimiye no kwamavuta yo kwigisha kerape kandi ndashimiye Imana ikuri gisuzugura
baramubaza ngo mbega Kristo Yezu ngo arabaza Petero bamufashe ngo mbega sobuja natanga ikori Petero ariko arasusumira kuko Kristo yari ari ngwe muhira imwira murazahari ariko arazahara utanga icacumi cy'ibyo kurya atarabishyira mu kanwa ngo n'ubitondorano bya mbere mwirariye hari kwa Mariya uwababariwe ibyaha byose yirezaga kugwamwe amashetani arenga indwi mwirari hari kwa Marita nitwararika kiruka gatingita ariko arafise umuka wo kuvuga ngo baricaye agatakaza inshingano yiwe kubera karuhuko ka mugenzi ngo muvumo nawe wa Marita muwikozeko sibyo ni kuvuga iki gutungera urutoki bugiye utungereye rumwe zitatuze kugarukako avuga ati nawe uri kugaruka kukuri gukora ico wemanze iriko uzuza inshingano rumugabo ntukara umugore wawe iriko uzuza inshingano rumugore ntukara umugabo wawe kora kugwa ruhande bishobotse ukore nka Abigail ukore mu kibanza cy'abantu babiri biremera ni wikorera umusaraba wawe akangurikira dataza gukunda nzi wawe nanje nzo gukunda nzi wawe umutima w'Imana kukazoba yakoreheje allo Imana yanjye uzi gusaza ubwoko bwawe nakambabwira akantu kamwe murakari gicari bacu mukaba mwakorera umugisha ubundi muzogaragara n'inziga kandi muri bene Adamu mugaragara n'inziga mwaracunguwe n'amaraso ya Kristo mwikoreye iminaniro n'ingwara byanyu kandi Kristo yarabyikoreye kubera iki umwagajeje ikirenga kiwe muciwe Paulo ngo nagajeje ikirenga canje mu cya Kristo namwe mukigeze mu canje n'ubu wagajeje ikirenga kiwe muciwe wagajeje ikirenga kiwe mu cya Yesu Kristo arindiriye ati Imana tumuba mwana makoniki aguma senga Imana irungika ibikona bimugaburire kandi wari kumugaburira ugahabwa umugisha uguje gatatu igikona naco kikakugwa ku mupfumu allo yega cyari gikoko kizira muzosome neza bari kumugabura muri gukanjakanja muri kuzampera muri kuvuga ngo kajya n'indoshi kareke karuhire kazima kaziruye mu cyane Yesu Kristo Paulo ngo tugaragara nk'abatari ariko turiyo kandi dutungishije besha ngiri ijambo ryo kubamurikira mu kubaha igicaniro cy'umukama ngo ni jewe wameze ijambo ry'umusabyi wanje none wowe ahantu hari inzu y'ububiko kandi usome muri Malakiya 3 uzobakoye tuzabikoze nk'uko ubyumva Imana ngo umuvumo muri omatanye kuko nari mfise icyo nagenye nawe uracinuba lakini kizobicara kikanahani unyese abazimana ngo mbese mukama mbeko nje bukikanahani nibwire kugira ngo nagucumura koke ngo niki kizombuza kuraguza ko muri nyishiri naraguza kugira ngo menye ibyanje byeje bazoza ati muri mwebwe nzoba abantu muzorota babarotorere muzobe nibitameze neza bababwira ati bimeze uko bazopfindura ubuzima bwanyu bwa buri munsi ngatuma imigambi y'intumwa zanje irangoka imigambi niyi yatwoganze ati tunaje mu bafunze tugirene iyo tuvuga ati tugira iki tugire iyo mubikunze mukabifinansa naho tobibyaza inyungu ya caisse sociale nababwira bati caisse sociale icarico iravuga ngo mukama ndahari kugira mu batunzi nanje mbemo kwera imbwa y'igihumbi canke 5 canke 10 canke 20 canke 100 canke miliyoni simake ugisorosora rigwiriye rigiye ariko koko birakura ku izina ryande iyo umuntu ari umuvakateri canke ashoboye kwigisha ikintu runaka bakaba kenya umwarimu abana bisi bazi kuvuga ati tufuma tuguhamara ya vakatari mugabo tugirire neza iyikura abana ntibazoshomere kuko bazaho bazoyakamisha bazi n'ingene bazodoga garade mu kubwoko bw'Imana muri gukubitanira kuri altare ngo mupfico bari mu pfika Imana uzodusange mu bitanure by'amabuye ijambo ryawe rikomeze ko kubwoko bwa butabaguza ubukozi Elisa ngo amaze kubona ko Kayitaje yarongera duga Beteli akomeza umurimo we niwe yavuye araza kuzora umwana w'umunyeshuri mu kazi kanyeretse kumekanda amatara yanyu yameyaka ndasosereye abavuta kwigisha barako mu izina rya Yesu Kristo kandi abashaka kuyacakira mu yahawe na kare saa z'ijoro twasenze Imana yaduhaye ingabire z'abantu kumenya kwigisha ijambo ry'Imana sindinze kubadondagura uko n'abadondagura ico gihe ko simbyibuka neza ariko babihawe mu byakire gose izina ryawe rero imbere y'umukozi w'Imana bishagaciro kubera iki ubukurogesha wowe utinya kubivuga utinya kwivuga izina ryawe mugo uja kukurogesha aravuga ngo runaka uja kukuvumagara ku musozi aravuga ngo runaka ukidodombera avuga ngo runaka none mwe mumva mumeze gute Yabesi yavuze ngo impamvu nitwe Yabesi ngo mawe yasamiye mu mibabaro abyarira mu mibabaro ngira neza umbindura izina ngure ku kuboko kuruhisha
nyagurira imbibe, nyagurira akarere. None nawe muri kuvuga ngo urumva ngo why know it ngo hori ngo Rwanda mureke ibyo bintu ngo mufashe ngo bamukoze, kuko nashaka kugitanga rero nifuza ko nobikora mu buryo bushimwa n'Imana. Imana iguha umugisha kubwifuza mu buryo bushimwa n'Imana, bikora uko Imana ibivuga. Kuko igitabo cy'amategeko cyangwa mu cyageze cyo gutera kwa 2:26 baravuga ngo muri ico gihe uzoba ushimye ko mvuga ngo ubaye umwana wanje, ngo kandi nawe uzoba ubaye ikibondo canje, no kuvuga uzoba mbaye so nawe uzoba ubaye umwana wanje, ngo kubikoze neza. Imana kivuga icyacu muze kubisoma neza, ngo kandi iteka icyubahiro ukwagukirwa ukuba mukuru mu bandi ugiye kubihabwa. Ibyo rero mubyumve ko ari byo bidukura kwibyonyi bikaduhuza n'umugisha n'umugwiza. Shimiye Imana kuri aya mavuta, iyabaha ibiguje kabiri, iyabahera umugisha, iyabahera umugwiza. Hari umwana yigeze kugira amavuta yo kugenda n'ifi 5 n'imikati 5, ngo birahindukira bigaburira ubwoko bw'Imana kuko Kristo yabigwije. Witeka nyagora ku ngoma, wese w'umwami wacu Yesu Kristo, ni wowe wese icyubahiro twebwe ubwoko bwawe, ni wowe udutera iteka ukadutetura mu makuba y'ubwoko bwose. Ndakuramvuriye kwa maboko, kandi aya maboko yahezagiza umugisha wawe, kugira ngo uwo mugisha ugere ku bwoko bwawe. Duhuriye muri uku kuri kw'ijambo ryawe. Nidukora icyo wadusabye gukora, turagusabye nawe ukora icyo watwemereye gukora. Waratubwiye kuzodukora ko ibyonyi by'ubwoko bwose, twitandukanije n'ubugomba, icankiro, akavuyo, inyatsi, ibisuzuguriro, ubukene, ingwara, imibabaro, iminiho, ukononekara, ukujuragirika, turabyanse. Twihuje n'ubugwaneza bwose bukomoka mu itegeko ryawe, umugisha n'umugwiza biduhe, umunezero, ibyiza n'ibyishimo, amahoro, kuri n'ubutungane, ubwenge n'ubweranda, ineza izi kureho inabi mu buzima bwacu. Amaraso ya Kristo abobera imitwe yacu, kugira ngo umwuka wawe uzokorere muri twebwe, uranga rwacu rugira igikundiro, amatwi yacu yumva iby'ineza, akanwa kacu kavuge ibyo twizera, kandi ibyo twatura bihure n'ubuzima bwacu tubayemo bwa buri munsi. Ibiganza byacu nibigira umugisha n'umugwiza, ingingo zacu zinonokegwe, ibihimba byacu bibohoke kandi bitabarwe. Ahari hazingamye, ahari haboza, ahari hari kanseri, ahari hari umuziro, ahari hari urusago, ahari hari umutongero, ahari igitega, ahari ishano, nihabohoke mu izina rya Yesu Kristo. Ahari hatongerewe ko n'umurozi, nihabohoke. Ahari ko harasha, ahari ko haratutumbwa, ahari ko habiriza igisebe, ahari ko habiriza igisonga, ahari isombi, nihabohoke mu izina rya Yesu Kristo. Ibirenge byari mu imisumari, ibirenge byari bibyimbye, imitsi yari yazibye, agahinda kari mu mutima, umubabaro wari mu marangamutima, ibyaha byari mu mushaha, turabibohotse ko mu izina rya Yesu Kristo. Duhawe umugwiza usozera umwaka, uku kwezi kwa11, kandi ukatubera umushinga muri uku kwezi kwa12 ko muri umwaka wa 2025. Hora ku ngoma y'imitima yacu, uhore ku ivura y'ubuzima bwacu, tunezereze, turinde kubabara, twagurira imbibe, duhindurira amazina, twugurira ikirere cyiza. Inyenyeri washize muri twebwe nikore, yongera ikore, yongera ikore. Tugusezeraniye kukubera abahungu n'abakobwa, nawe utubera Imana. Uradutera iteka, udutabare, uturinde gutetega, uturinde kumaramara. Aho tuzododora twugururirwe, aho tuzosaba tuzohabwa, aho tuzotanga tuzogira umugisha uhabwa batanze neza. Mukama nitwasenga wumve gusenga kwacu. Ibicaniro by'abarozi turabyase, icyonero cy'igisokuru kitakuba turabyase. Twihuje n'igicaniro gishasha cy'ubutabazi twubatse uyu munsi, ni mu izina rya Yesu Kristo. Tuba turi neza tukanayakira mu buzima bwacu, kandi dutaramuje icitwa inabi, amashinga, imibabaro, indoto mbi, byose turabyase. Turasa ubukene n'ubutindi, turaguhabwa inzahu n'ifeza, umugisha n'umugwiza, turaho guterwa iteka n'Imana mushobora byose, tugahora hejuru y'ibisuzuguro byahora bisuzuguza ubuzima bwacu.
bwacu. Amen, amen, aleluya. Kuko ari wowe bwaba byose, butatubwira n'Imana imwe rudende. Imigisha twakiriye tuyizitiriye mu kuri, mu rukundo, mu bumwe, mu bushobozi no mu budahangarwa bwayo. Mutima w'Imana komereza nyene, tabara ubwoko bw'Imana, bohora ubwoko bw'Imana, irukana ibitega, irukana umujinya, irukana ubwibone, irukana inzigo, irukana kutamenya, irukana kwijajara, irukana ubugwayi, irukana icankiro, irukana ubugumba. Zana ibyiza by'Uwiteka twagenewe isi itararemwa, kandi ibyo twasezerano kiri mu nda z'ababyeyi batwibarutse tubihabwe mu izina rya Yesu Kristo, kandi dukorere Umukama tudatinya, kuko nawe ari ku rugamba rwo kudutabara no kuduteturura. Amen, amen, amina, amen, amen, amen. Ndakubwire Mukama, jewe ko ndagukunda cyane, ego koko ndagukunda cyane, gukore sinoro gukunda ivuga. Kunda ndakubwire Mukama, akashala kunda ndabivuge, ko ndagukunda cyane rwose, ndagukunda cyane Mukiza wanje Yesu, uri Kristo nkunda, reka ndabivuge, ko ndagukunda cyane rwose, nyemere undira ndabihamye, ko ndagukunda cyane rwose, ndagukunda cyane Muhoza w'imitima, uri Yesu nkunda, reka ndabivuge, ko ndagukunda cyane rwose. Uwiteka duhe umugisha ubwoko bwiwe.